Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Повтор Лигасының болу барышысы Руслан Харизов. Әйдегіз, приятно достар, қайырлы кеш бұрымызда да есенісіз, КВН сәлем қызы! Достар, Татар халқы сабату бейрәмдерін күткен сыман әлбәтте КВН'нің сүйішілер сезонның оқырын финалını күтәлі. Final bugün bir kızık hem kızı bola. Siz hazır mı? Min Türkiye'nin eğir diyen cevabını. Siz hazır mı? Olaysa başlayımız dostlar. Gitti! Görəsiz mi? Bir kızıl final hatta texnika kısmı. Dostlar, elbette indi bugünkü final komandalarsız bola. Olmuşuma buraya ediniz. Alkışlap, mindən de kişiler alkışlığız komandalarını karşı alabız. Bugünkü finalda katlaşalar. Birinci komanda bizning elbette. Siz uylamadınız alar elbette. Boy şəhərdən girgenge finalda çıktılar deb uylamadınız. Alar öz başları bilen çıktı. Karşı alabız. Elimki, elime. Ve Egemen. Yirikler uz isimden okulasa birleşip Agrar Üniversitesi'nden. Şulay bugün finalda katlaşalar uzdan yılının şampiyonları. Bakşalığız. Tatar Team. Bu komandanın ruhu bir güçlü çünkü uzdan yıllar şampiyon buldular. Dik ona paramasdan bu yılını da finalda kadar jittiler. Malatsa yaparım. Hem de elbette 4. komanda Orşadan Kozan adlı KVN komandası. Bu komanda uzun dik yuvarlı elbette Orşadan Kutaydansın kızların ikinci simbol gibi sanırlar. Yarı dostlar, şulay birimiz komandalarla tanıştık. Bugün bir çok kişilerle tanışası var eli. Hem de güzel zor konaklardan başladı dostlar. Bugün elbette Tatar KVN'da zor konaklar zalda oturan her birisini tanıştıran elbette siz alkışlap karşı alasınız. Bugün konakta Tatarstan Respublikası'nın vice-premieri Vasil Vayazoğlu Şeyh Raziyev. Şuraya Tatarstan Respublikası'nın KVN Birleşmesi'nin prezidenti Andrey Stanislavlu Kondratyev. Şuraya Tatarstan Respublikası Gençler İşleri hem Spor Ministri orunbasarı Rüstem Maratlı Garifullin. Hem de elbette alkışlar aslından Vasil Vayazoğlu'nun biz sahneye çağırıyoruz. Yarın sizni sahneye çağırıyorlar. Bugündür toplanalar yaşta KVN'imizin aşı güvenliği. Güçlü de alkışlar dostlar. Hayırlı kеш, qadrli dostlar. Vaqtdan da Rajvay bizning Qozonda finalga Tatar KVN finalga chiqishga bek xursandmiz endi. Birinchidan vaqtdan da bu KVN ma'lumotlarini biz kutib boshlagan edik, lekin har bir rayon, har bir shahar o'zicha qaraydi.
Әйтәсек килә Рәсәй клубында КВН-ны карап, без һәр вакытта кулланабыз, үзебезнең татар командасы белән, бүтән Рәсәй командалары белән, ләкин һәр вакытта үзебез татарча авыз тутырып, көлке сөйләп, халыкны көлдереп, шул вакытта менә шундый как бергәләп единомышленниклар җыелып үткәрәсе килә иде. Һәм менә Алла биргәндер инде, шуңа күрә без барыбыз да бүген финалда район этапларын, зона этапларын үткәреп, менә 4 команда белән монда очрашабыз. Бу безнең өчен бик мөһим дип уйлыйм, чөнки үзебезнең телебезне саклап калу, гореф-гадәтләрне саклап калу бик кирәк. Тәрбия якларыннан, аннары караганда безнең яшьләр үзләрен бер-берсе белән татарча сөйләшеп, юмораша, үзләренә һәр вакытта эштә табалар, бәхеттә табалар, һәм менә шундый рәхмәтле аудиторияда табалар. Шуңа күрә бүгенге финалда иң беренче әйтәсе килә, бу 4 командага чыкканыгыз өчен бик зур рәхмәт, чөнки монда конкуренция зур булды дип әйттеләр. Сезнең тырышлык булган, сезнең бердәмлек булган, сезнең инде алдан әзерләгән юморларча менә шу зур этапка күтәрелгәнсез. Но икенчедән инде без монда сәхнәдә финал булгачтан безнең алып баручы әйтер, беренче булыр һәр вакытта берәү генә була инде. Шуңа күрә ныклап тырышып эшләргә туры килә. Сез әйтеп куйдыгыз инде, акчалар юк дип, хөрмәтле фильм акча дип. Юк дип уйлыйбыз. Жюри белән нәрсә белән шатабыз инде. Иң беренче эшкәли иде бу. Аршадан алып киттеләр бәлки. Аршадан барып, шуңа күрә безнең жюри бар, жюридә бик матур алып, шуңа күрә иң мөһиме безнең сәхнәдә торучы 4 команда, залда торучы жюри һәм менә аудитория. Бөтенсе бергәләп безнең килеп чыган татар КВН-ны бәйрәмлә. Зур рәхмәт. Хәмидә шулай сәхнәгә чыгасы килә менә безнең Кондратьев Андрей Станиславович, менә әйдәгез алкышлар белән каршы алабыз. Хәйрле кич, кадерле дуслар. Мин татар КВН лигасын яратам. Говорят, что мы столько лет, наша татарская лига лучшая в республике. Я очень завидую вот этой потрясающей энергетике, которая из города в город, из сценической площадки в сценическую площадку приезжает и в Казани дают вот этот замечательный финал, который, я уверен, запомнится всем. Я хотел бы вас попросить. Вот сегодня на сцене присутствует человек, который не только здесь, потому что он заместитель премьер-министра Республики Татарстан, а этот человек с самых истоков татарской лиги КВН поддерживал, поддерживает, я уверен, будет поддерживать. А это, дорогие друзья, очень дорогого стоит. Я хотел бы от имени Международного союза КВН, творческого инструмента АМИК, вручить Василию Гаевичу Шахразееву диплом на память. И этот диплом, он как бы символ сохранности нашей дружбы с КВН и нашей любви взаимной. Спасибо, Василий Гаевич. Удачи! Спасибо огромное. Таныштык зур кунаклар белән. Хәзер инде дуслар, әлбәттә инде калган уеннарда безнең зур кунаклар ул йолдызлар, жюри әгъзалары иде. Ләкин менә бүген әзерләнгән шундый уртак йолдызлар, уртак кунаклар булды. Юк, шулайдан әлбәттә сез дә безнең зарар көтелгән зур кунакларыбыз. Әйдәгез сезнең белән танышып үтик. Бүген безнең жюрилар кем? Татар лигасының әмие, безнең символыбыз Фарида Якубовна Таштабанова. Хәзинә тур компаниясенә нигез салучы Сиразетдинов Камил. Автор, башкаручы Илназ Сафиуллин. Sizden əzlənəmək sualı bəyindim. Canların kömək. Tatar Radyosu'nun baş müxərriri Ayvaz Sadırov. Birinci Tatar blogeri. Tatar Malay. Rinat Verehmetov. Direktorun buraya. Rinat Verehmetov. Bütün Dünya Tatar Gençleri Forumu reisi Təbriz Yarullin.
Balatman Ligi'sinin жетекшisi hem jüri reisi Ramil Abdiyev. Yarı dostlar, tanıştık komandalarla, zo'r qonaqlar bilan tanıştık, jüri a'zolari bilan tanıştık. Hozir endi zal sizlar bilan tanishib, ozgina olqishlar bersak, siz mundami? Eng zo'r zal albatta bizda. Ham endi traditsiya bo'yicha men aytam, komandalar javob qaytadi, ham biz boshlaymiz. Komandalar, biz buldiramiz. Olqishlar ostidan komandalarga sahnaga olamiz. Dostlar, azarlanadi birinchi belgiga. Hozir azarlangan vaqtda men albatta sizga hurmatli do'stlar, bugun bizning dur belgi bo'ladi. Dur komanda dur belgida yarashadilar. Birinchi davlatdagi birinchi belgi u vizitka, salamlar belgisi. İkinci belki bizning rasmiy Julayev davlatdagi ilk og'ir, ilk patlovli belki rasmiykada komandalarga qiziqli savollar beradi. Ularga albatta qiziqli javob, qiziqliroq, to'g'ri, kulgurak javob qaytaradi. Ish ham rasmiyka turida aytganda do'stlar, qadrli zal, qadrli tanilgan juristlar, yumoristlar, roman yulduzlar, vodiy kishilar, sizga bir joydan so'rovlar hazırlaymiz do'stlar. Bugun qadrdagi shayga rasmiyka zal bilan bo'ladi. Men ostarishim, siz yonimga kelib so'rovingizni berasiz, endi anons borasida biz bilamiz. Shundan so'ng bizning bu uchinchi belgi bo'lsa, shunday zamoncha ism qo'shilgan video blog deb atalgan har bir komanda shunday bilan o'zichaligini shunday video blog ko'rsatadi. Hem de bütünleşim belki bizim men uzun isim tuttum yıldızlı müzikal uyuşu deb ataladi. Çünkü Kodina müzikal uyuşu belgesinde neydi yıldız çıkar. Neydi yıldız bo'ladi? Qaramiz, ko'ramizlar. Menimcha bir qiziq bo'ladi. Yani siz hazır bo'lsangiz do'stlar, biz boshlaymiz. Ketdikmi? Alaysa do'stlar, aytamiz, shunday olqishlar bilan qarshi olamiz. Birinchi komandani konsertda oshib jibarish komanda. Biz boshlardan bitta og'ir do'stlar, shuna ko'ra biz aytamiz, kuchlar bilan shallamishi, olqishlab qarshi olamiz. Qorshi shahri Bozor tuman komandasi. Bu narsasi mıydı bu ay? İşlisiz siz. Bu bir final. En cevaplı oyun. Evet bizge yaxshi, motor, sifatli nomerlar kerak. Yaxshi, motor, sifatli nomerlar deputatlarning moshinalarida. Jina. Kimdisina? Andi nomerlar minde var. İnsan, buna yıkmanik. Danis, indi mashinada yeriysin. Семерка. Sabırlık Birsin Xoday nominatsiyasında jing'ishi Danis Hayfullin. Biledir özüm utanırdım, barısı da işler okuda. Etinin kışkabın taktım, anda jurnalı yerigen. Jurnalar, maturabaylar bile. Paris! Sen bilesin misin? Bizde bile bu jürişi rayondan kovup çıkarga mümkündir. Sen işliysen, dünya kurası var iken. Tak stop! Yigitler, mende zor qaygı. Nima bo'ldi? Meni bergan qizim menga xiyonat etdi. Kim bilan? Marat. Ishonmasangiz hozir shodratam. Alo Marat senmi? Aybi. Ko'rdingizmi? Konuştu. Tak. Kamile, esin narsa bir narsani aytmaysan,
Böşekte indi. Әдемиға сағат 8-ге қадар ауыз ашпасқа қошты. Походу негізіне біз емнескеде қошқан. Қарали, ол бит ошал турында екен. Әйде жырла. Қызласка актуальна. Ах, мой мушапай. Камиле! Міне мұндай жыр-жырларға ярамай! Дұрыс айтасың Ильяс, бұл маған әйбір турында шаршаттарға ярамай. Міне мен шunu anlamayayım ben. Şurada bulgan, tırrış jigitler yanında birden bir xotin kız işlep жүрі екен ол Фарида Якуповна, шыннан да уман болған деген. Тина! Ильяс, рұқсат ет шушы ғауғаны музыкаль пауза білен бізерге. Нерваны ашамай тұрған таптым әлі шәппадым. Ләңгей кешін йоқлағанда кештім ялғыш айырып. Мен сені ямадам қалардам. Stop! Mene siz ikiniz meni tuyurdunuz, baş çıkıp gidingizler buna. Anlamışsınlar, bu bir final. Bunda aktual, bomba, nomerlar kerak bizga ko'rsatirga. Бар бізде андай номерлар. Yok. Bu нәрсе соң? Сен нәрсе, біз бит бүтін Инстаграмға танылған Қазанның игізек қызлары. Қойда енді бұнда бомба. Kaçtı! Siz tağın ortağın silahı toşlagancha әйдәгез, миниатюраларга көчәбез. Хөрмәтле дуслар, хәтерләсәгез, узган уенда Мансур абый беренче тапкыр секс шопка барган иде. Монсында ул ялгыш кына стриптиз клубка кергән. Һәм инде кайткач кабаттан шуны авылдашларына сөйли. Я Мансур абый сөйләп җибәр, нәрсәләр бар анда? Менә жігітлер, кіріп кіруіме, шундый зур залда, ортасында тұрба тұра. Чөлде кете шунда кішілер, чөлдерде кетелер. Ник пашарниклар мені? Әйе, пашарниклар да чө, медсестралар да чө, даже оқытушылар да чө. Деп Мансур абый, сен социаль үзәккә булгансың ди. Әйе, шуңар ақшаған еді. Но мен айтам, сәлемәтлігім неше ва? Ортағымда ялманда yok. Кеттім оқытушы ярына. Тігі айты. Ах ты плохой мальчишка. Дейді де, сразу менен ұштыраға деп ақшаға жия бастады. Ну, шунысы сәйе. Неттен оқытушы ярына балалардың әтилері келе жинауға. Олардан да ақша жияды да, тұрмаға мінді де кетті. Штуры ілерге мініп кетті мені? Онысын білмейм, но миллионы азапланды. Мініп кіре жиде, шыз, кіре жиде. Мініп кіре жиде, шыз, үйретші. Сағат яры. Ник buluşmadığımız mı değil belimizde? Hindi buluşmama. Tip de karadılar. Üstüme akşalarla verip karadılar. Yok, barbar bilemedi. Yok da akşalarını çıkarsın. Qaradi, Mансур абый, vaqt yo'q, ishga biroz boraymi? Ketdik biz. Qarada, İsa. Menga 1500 so'm akşa berib turadi. Nersege? Ну, теге, совсем где-то медсестра. Тебя надо лечиться. Давай, пошалим деген еді. Ну, сәлеметтікке бүйтіп ақша жайлап еді. Беріп тұр еді, пожалуйста. Yok gitti akşam, gidelim. Сәлем еді, пожалуйста.
Hurmatli do'stlar, bizning komanda Tatar Ligasida birinchi sezonini chiqish yasaydi. Ham endi bizga finalda jingirga varadik birgina odam yasaysi qoldi. Shunga ko'ra edi biz bu odamni birgalab yasayik. Kazanlar TKVN komandası rehber. Kazanlar TKVN komandası üzerinin rehberleri Arşa rayonu başlığı İrşad Belfetoğlu Nuriyev'da Arşa rayonu Başkarma Komitetinin Yaşlar İşleri Sport hem Turizm bölümüne hem Medeniyet İdaresi'ne şükür biz de elbette alkışlıyoruz, Allah'ın zor rahmet ediyoruz. Şuay Tatarslan'ın Şoyanlar hem Doktorlar Klubu Tatarstan Respublikası'nın Yaşlar İşleri hem Sport Ministrliğine daimi yerine meşhur rahmetin bildire ucunda bizden zor rahmet. Şuay alkışlar beylikoslar. Kilesi komanda olgan to'g'im bir necha partnyorlar rahmat aytib o'tdim. Gidem do'stlar, bizning general partnyorimiz Xazina Tur. Siz yo'l ita bilasizmi? Xazina Turga murojaat qildingiz. Tataristonda, Boshqirdistonda, Rossiya va dunyo kengligida Xazina Tur sizning bilan bo'lur. xazinatur.rf saytiga kirib, shunda to'g'ri ma'lumot. Shulay barakangni ma'lumot do'stlar, bugungi finalni agarda siz bilasiz, nishik qarorda bo'ladi. Do'stlarga aytayliklar, ko'rsatib bo'ladigan tugal bir foydalansın. Olga TV kanalının YouTube bitlerinde hem kontakte şifrelerinde ko'rishga mumkinlik bor. Kirimiz, ro'ydan qaramiz. Kontakte Olga TV. Yana biz devam edemiz do'stlar. Devam edemiz do'stlar. Elmet Davlat Munisipal Xizmat İnstitutu Edim Hikmet komandası. Qarshi olamiz. Elmetler sahnada. Вообще-то кызылды смена симырды. Берсер. Алина, берсер ашимы сина. Эш төстә түгел. Фасонда мы? Не фасонда. Kızlar, bizim bilan tigi shik qilib qo'ray bitadi. Tigi psi sovutini olib keldik bitingni qo'yam ekan-u. Nimada? Qumbayda vaqtda turma. Tishqardan buqamin. Men tishqardim. O'zini yo'qmitdim. Ben qizlar yetdi. Ortiq so'z aytib tashlagancha boshlarga kerak. Edim Hikmet komandasi biz boshlaymiz. Mine belki şokta karı şıkıldık da bir yerdeydiler. Eminaların eli tutuşu da bir gün buldu. Антон остался беседовать недавно. Үйрен, шулай өмір бойы болашақ. Гадәттә, балаларның иске телефоннары әниләренә кала. Ә инде звоноктагылар алышылмый. Менә сезнең гениегез кәбестене тоттылар, ә мине киндер сюрпризда таптылар. Тизгедә диплом тапшыру тантанасы. Үйрен, шулай өмір бойы болашақ.
Defterini unutkanmın. Менде bir vakit moющий пылесос bilen sug'urtib olgan ne. Шулай дип birinchi topqir akvaparkda bo'ldim. Dorixonada bo'lgan hal. Гафу итегез, benim 4 ay kadın kız bulmadı. Biri güzeldi, Yumatagen. Yumatagen? Gafuydu kısa bu sizge neşe bulaşaşya? Bu sizge. Benim neşke tavuşumның bir bek olaylı yağı var. Sen kişilerini mıskıl etkeş, onlar meni alıp kelemediler. Eymiş itip kelemedi. Kız adımızdan getiririz. Amon otriyatında xатын kız. Yok Albina ne seçişsin sine? Сумми мунда? Albert? Of, нәрсе siz başlıyorsunuz he? Ahırda nerse eytesi kile? Сезон ішінде сіз бізді есте қалдырғансыз деп ышанабыз. Мен матур. Мен сүйкімді. Мен сәлмет. Ne yaşadım? Алина, Sizning bilan Adam Hikroyn komandasi bo'ldi. әлбәттә, зур мәхәббәт белән. Adam Hikroyn komandasi Emniyet Devlet Municipal Hizmet Enstitüsü rektoru Salah İlyas Rahimcan Uluna, Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы балалар һәм яшьләр белән эшләү идарәсе башлыгы Фифелова Валентина Николай кызына һәм Насырова Айсулу Күмәр кызына рәхмәтләрен белдерә. Шулай ук рәхмәт Татар Лигасы редакторларына дип язылган алкышлар берегүзләр барлык кешеләргә. Devam edemiz partnerlar turunda әзерләнә. Hürmet Riviera. Dünyanın en zor akvaparklarının birisi Riviera. Күп төрле күңел ачу чаралары тәкъдим итә. 50 аттракцион, экстрим таулар, тим спа зона, аквабар, серфинг өчен уникаль җайланма һәм дайвинг мәктәбе. Ривьерада ләззәт диңгезенә чумып. Biz devam edemiz. Киләсе командабызның Казан федераль институтының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтын тәкъдим итә. Каршы алыгыз, Татар Тим! Should
Алдыңызда Татар Team КВН командасы. Сәлем! Kızlar, siz neyindedir tavuş iştesizmi ol? İlham Kıtay'dan qaytkan bey. Nesine koyup gitti değil mi? Bizni şu tintek tili baş angra bile kaldırdım. Kızım, Ruslan şəp yigit bitindi. Meni Rişat turunda. Yarın kızlar, aşılanmağız. Men sizge bülentlerim alıp geldim. Neyse, ne bu siga? Oo, rahmetler yavrum. Giden çoğuna şuraya bitken idi rahmet. Kızak. Yıldız, siga men Kıtay tayflarım alıp kayttım. Мен бұлардан қошай алмайым бе? Şuna göre de alıp kayttım indi. Hem Gliye, siga men Kıtay'dan Kiyev taptım. Karşı alırız. Tansiyonu kirek sokup ben al bir kere kurmayın. Ben bir yere koydum. Bizning qizlar jeyning salqin bo'lganini sezganlar, yopilib da turmaganlar. Narsa yashab turibsiz bunda. Ришат, біз бұл финалда жеңерге тілейбіз. Ko'payib o'tirasiz, sizni davr kunda tilamayman. Міне біз болмаса, Bek aybat bo'lur edi. Men sizni bilan hozir kimga bilan olishtira olaman. Narsaga. не alıştırıp qora. Alishtiran qizlar shug'is. Hayırlı dostlar, aldığınızda Tatar Team КВН komandası. Mana degan gapni senda qiz boshab ketdi biroz. Gliye. Bugun kech bilan qo'yib boramizmi? Bizden anda yemek kullanmayı koyalım. Senin bilan bu yaşattı. Ha Yıldız, nindi vadır kulmak giygensin. Seni kırktan aldım valla. Ay. Dək Rişatla ne işin bərəngi qapşığı? Buna Yıldız senin yüzüne karasam da ömür boyu bozlaya kakşırsın. Hem de buna bıyıklarına da girişip durar bir tane. Dək Rişat, mənə bu qızlarını al da var ışqımından yarama. Kızlar gittik. Siz kalasınız, siz kızlar değil. Biz de gittik. Tatar Team gittik mi? Gittik. Ailede bulgan hal. Ey, Ferit Sönder bugün burada tutmayayım mı? Диванın kız parmakları розетка da tara. Мен сүймес. Kızlar, kelgin alimında. Bizge bugün jеңүү үшін Rişat керек. Тухватулин mi? Yok. Faiz Rahmanov mu? Soydaşı Aydar. Sizga men kerak, sen chigarishim kerak. Nə Rişat, sen bizden komandan qoçsun, şimdi sana biraz buna jalva gerek. Birincisi, patkat kulmak giyen, Nikoh taqsim solgan. biz qapşıqda yatmay, Biz qopshiqda yotamiz. жайын сұры қышымақ, Qo'yan. не қуян, кролик. Vakit bora biz ise biz bıyık okunu da tamamlayız. Kuyevga shara kerak. Bala da bora gerek.
көйін командасы. Бала болудан қайшан тұқтарымыз мекен. Институтының директоры Жамалидинов Радим Рифқатұлына рәхмәтләрен жеткерәбез дип яза егетләр. Һәм Салет проектлары җитәкчесе, Татарстан Фәннәр академиясе академигы, Казан федераль университеты профессоры Сулейманов Җәүдәт Шәүкәтұлына рәхмәтләрен җиткерәбез. Шулай Татарстан Республикасы Салет яшьләр үзәгенә шиксез рәхмәтне белдерәбез. Менә шундый рәхмәтләр дуслар алкышлыйбыз, әлбәттә, барлык оешкан кешеләргә. Шулай әз генә партнерларга рәхмәт укыйм. Чын татарлар өчен Абау яшьләр бренд киеме. Абау бренд дизайнерлары милли татар брендlәрен заманча яшьләр киеме белән берләштерә. Абау үзебезнеке яхшырак. Монда киенүчеләр дан калган, чөнки бренд made in Татарстан. Шулай безнең мәгълүмати партнерларыбыз Интертат.ру, Татар-Информ, Матбугат.ру, Выбирай журналы һәм Millennium радиосы. Без дәвам итәбез, шуңа әйткәндә, сәламлау белгесен тәмамлыйбыз дип, дөресрәк була әйтергә. Казан федераль аграр университеты Әкәмәт көйен командасы. Нәрсесің ол финал? Кеше кеттің. Өмірі көз алдыңа кеттің. Сен 2-3 күнге балыққа деп кеттің. Қайтында қатырыңа пакетті бердің. Анда теңкіз балығы. Шушы ма финал? Yok, бұсы ярым финалы. Финалы сенің SMS-тары оқыған шылай. Anlamadım. İşini anlamadım. Kayıp anlatalım şu anlık dilinde. Sen salat yaratasın mı? Mine güzelliğine gitti. Pomidor, kıyar, eski, turap koydu. Üstüne soğan verdim. Mayonezle butalım, pomidor aşınsın. Masa siz o. Anlarız mıydı o şartı beş türündedir iki kolaklarına en demli pomidor soğumalı. Onu ipige manşi kıraklar aşağı bitirsek. Bu senin de final. Неге сразу айтмадың? Мен помидор суын бір кімге де бермеймін. Аңғарыңдар, кетті! Айнұрсылар ауылда болған хәл. Qorani bularım köpüğe kündüz, tümlerine beynene öttem deyip girelim mi? Girelim mi ramda? Tiz bol. Bu neydi xan? Bu kim bu? Fransa'dan pasol qaytdı. Bilirek dilamaydı özü biletem. Do Germaniya'dakiler arsenal, dağara kelse Yaponiya'dakiler. Öyle bir gününe dinlere keldi mi? Dinler tabi o. Парагорговның делегациясы келді ол. Бана делегация шығарым ма, шығар. Посол, значит. Посол мұна. Бар посол мұна. Тарап кетейік, Татарстанда бірінші тылсымлы кибет ашқанда. Ауызы білді, шай бол. İsa'mızın skildiniz mi? Kanlarınız için aybatmada mı? Şunday eferin bulsun. Нәрселер бар бізде бұл кибетте? Бізде бар татар магиясы. Осы дешек. Bir kez su. Татар магиясы. Қызық. Тағын нелер бар? Тағын бар. Элвин Гель. Онсы дешек. Мұнда салғасың ба? Шешіңіз, бұйса. И мында кетті. Я встретил тебя, Ахамдулла, увидел тебя, Ахамдулла. И başımda bereket kızlar жиыла. Tapı mesele var. Фатхиддин Називин.
söyleyecek. Ne? Değil. Kara. Eğlence cezayı bu. Побочные бегать по продолжению. Tağına seni bak. Ferit Parazit. Oho, ansa gel. Ne oldu Parazit? Pardon. Tağın neler var? Dağın var. Aydar Skipidar. Ansa için. Ondan sonra Hoppa. Parazan yana. Nafkat naşatı. Ansa işli. İsnaf para. Nasıl alasınız? Bir bazı Ferit Parazit da elme gel. Sizden 5 yıl sum. Dep koyasın kaşılık. А уже мешар магиясы. Bir malayını yanına balalar bahçesine düşürürler. Sen koysuz saydıktan geldin bizge. Хадишкадан. Құяш пайдам что ли? Нәрсе? Хабарлар келіп жетті. Ярар қорықма. Хотя сен аңыры, сен бабузник. Тара, опасный трюк. Нәрсесі бұрманы шейді мұна? Ну, апа етті, шулай ерсең, шундай баласың. Тара, шыра. Ого! В натуре бар что ли? Тара, әтеге нешәрсіздің білән ойнамын. Аны пішмаққа бастырдыла. Кем? А, Дейв. Еді, шибәрі өсті? Яры что ли? Братан, бутама. Говори. Ига қайда дәл? Яррани. Сен де мынау айтарсың. Көрсәтірге. Яра, издегі суицидаларға үйретірмін. Бүгін біздің ойынымызға Аграр университетінің ең танылған студенті келді. Қоршалығы Қазақстанымыздың президенті Миниханов Рүстем Нұрғалиұлы. Muhterem vatandaşlar, дорогие татарстанцы, люди.
Жетекчиси буларак шуны айтып десем келет. Һәр нәрсәне контрольдә тотарга кирәк. Значит, сразу начну замечание. Гимн яңгырады, басарга кирәк. Гимн звучит для всех, без исключения. Аллаха шүкір, залда камералар көп, мы все учитываем. Бүгін отырғандар ертеге басып тұрғандар. У меня в кабинете. Келегіз у меня ковер новый, мягкий. Шаярам, шушу. Бөгет КВН. Нәрсе деп айтасым келеді. Біздің енді қазір ораза айы, мен бек шат. Әне сақалынан көрем. Татар КВН еш молла алып бары. Молодец, хорошо работаешь. Молодец. Вот только жюри молодан қорықмыша, ораза тұтмыша, су ішіп отыралар. Плохо. Давайте исправляться. Мында хөрмәтле ватандашлар, дорогие татарстанцы, хөрмәтле жюри, мында Акамет командасы, Аграрный университет. Аграрный университетта мен Тимир Шарипович оқыдым. Мен оқыдым. Жюри тағы нәрсе болса айтырға керекме? Аграрный университет бітірген любой кіші президент бұларға может учтить. Сен де бұларға может, сен де, но сен не формат. Значит, какой ты президент, если весишь больше, чем я? Президент, конечно, должен весить, но не так же. Молодцы. Наш совет келеді. Мына көптен түгел бір районда пенсиялар бермегенler, ақша жоқ деп нояд позвонил, решил вопрос качественно, эффективно решил. Мен айтам, Роман, ты что? Это что такое? Мен айтам, что вы на работу ходите? Ақша табылды 1 минуттан. Наш совет келеді, жюри, давайте, чтобы я вам не звонил. Вопрос решен. Жюри подписался, все. Человек сказал, люди сделали. Акамет командцы, поздравляю с победой. Человек Матурса, Баразда, Байрамля, Келешер, Шрашула Рахада, Ихтеварыш, Рахна. Әкәмәт түбән командасы үз рәхмәтләрен Хусайнов Раил Камил улына, якын достыбыз
деканат вакили Гүлнара апага bir oyununu da kaldırmışa bizge Jean Batırga yürüyenleri için bildirir. Hem Mustafa'nın Enes Amin uluna komandaya her vakit materyal yerden көрсәткәне için rahmetli. Tağım bizge ışanıp hürmet edip oyununu kararına kelgen Galiyev Robert Timirhan ulu hamindi komandaya ilham getirgen için Muhammadiyev Ruzal Mansur uluna zor rahmet. Hem de en zor rahmetlerin Jean Batırlarına bildiririz. Alkışlar. Selamlar belgesi tamam. Eydeki olmuşlar aslından komandalarını sahneye çağırırız. Komandalar sahneye. Әзірлейміз сұраулар тизден разминка бола, ләкин разминканың алдынан мен әзгіне партнерларға рәхмәт өтім. Шул арада біздің жюри әгзалары фикірлерін топлап, балаларını қойып күтәләр. Яғни партнерларыбыз, біздің генерал партнерыбыз Хәзинә Тур. Сіз yol ете білесізме? Әйе, шәп, Хәзинә Турға мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башқұртстанда, Россия ва дөнья киңлегендә Хәзинә Тур сезнең белән булыр. Хәзинә.рф сайтында тулырак мәгълүмат. Безнең генераль мәгълүмати партнерыбыз Безнең генераль мәгълүмати партнерыбыз Татар радиосы. Яхшы кәйф бездән башлана. Һәр иртәнгне Уян Татар 7:00 агентлары белән башлап җибәр. Бүреләр белән бию тапшыруында шаяру атлантларының бранд осталыгын тыңла. Гөлназ Сәфәрова белән халык мәхәббәтен яуланган хитларны музыкаль каймак парадында ишет. Бу һәм тагын күп кенә кызыклы тапшырулар Татар радиосында 105 FM булкыннарында Татар радиосы алкышларыбыз. Хәзер инде барлык барашларыбызны жюри әгъзаларына юнәлтәбез. Сез әзерме? Әзерме балаларны куярга? Ярый, әйдәгез дуслар, мин инде әлбәттә бер-бер артлы командаларны алып. Беренче булып безнең концертыбызны ачып җибәрделәр Арчадан Казан атты көен командасы. 5 3 дүртле һәм 4 5ле. Рәхмәт. Аннан соң безнең Әлмәттән Әдем Хикмәт командасы чыгыш ясады. Әйдәгез балаларны куеп битик. 5 шулай 3 дүртле һәм 4 5ле. Аннан соң безнең Татар тим ясады чыгышын. Аннан инде балалар куясыз. Алардан 5 bir dörtlü һәм калганнары 5ле. Һәм инде тәмамлады сәламлар белгесен Әкәмәт көен командасы. Ярый, хәзер безнең анда счетный комиссия счетны бара, ә без инде икенче бәйгегә күчәбез. Ул да булса разминка, менә безнең командаларга стойка чыкты. Мин хәзер әдәттәгечә төшәм аска. Менә монда мотор урынында басам. Ә сез дә дуслар, әгәр дә сезнең сорауларыгыз әзер булса, килегез минем яныма, әйдәгез, килегез. Җыелабыз монда, бәргә генә чират ясыйбыз. Беренче булып безнең килә бер көнгә дә танылмаган кеше Әбри Хабриев алкышлар белән каршылабыз. Әйдә сорауны. Командаларга сорау. Чәч кыйыла, корсак үсә. Миңа хәзер нишләре? Никси мине кучаклыйсың ана. Может, никогда кыйыла башлады. Командалар. Алар бит студентлар, алардан бит проблемалар. Белеп турсыңдар. Әйдәгез, беренче булып безнең татар тим җавап кайтара, әйдә. Чәч кыйыла, корсак үсә. Миңа хәзер нишләре? Безнең сезнең белән шундый охшаш чыкларыбыз күп. Менә шулай. Мин бала табып караган юллар әгәр шул.
Әйдәңіз, әкәмәт. Шеш тыйыла, құрсақ үсә, миңа хәзер. Нишләргә? Кайгырмагыз, минем эттә шаялса җаным куя. Рәхмәт. Миңа кулис артыннан тагын бер микрофон алып чыксалар, бик тә шәп булыр иде. Кулис артындагы кешеләр бер микрофон. Ярый. Үзең киреп аласың ди. Стали жюри возьми. Опа. Кем сөйли? Ярый. Не надо спорить с ним. Рәхмәт. Все. Менә син микрофон күрәсең. Әйдәгез, бармы җаваплар? Юк бугай. Бар. Арша. Казан арты, әйдә, давам итә. Шеш тыйыла, құрсақ үсә, миңа хәзер. Нишләргә? Пенсияға ярак әле, эшләргә дә, эшләргә. Исәмсез, исемегез ничек? Ойсина. Ойсина. Әйдәгез, Ойсина, сорауыбыз. Минем Инстаграмда шилтерім юк, һәм мин кайбер шуткаларны аңлап бетерә алмыйм. Менә безгә нәрсә эшләргә әби белән. Siz minum bunda әйтмәгәнсездер бит? Просто әби бunda юк. Әби белән. Казанында Арша. Әйдәгез, тагын да бер сорауны. Минем Инстаграмда шилтерім юк, һәм мин кайбер шуткаларны аңлап бетерә алмыйм. Яңа нәрсә эшләргә әби белән. Рөстәм Миннеханов кешедә күрмәсен, деме? Рәхмәт. Әкәмәт. Әйдәгез, тагын да бер сорауны. Минем Инстаграмда шилтерім юк, һәм мин кайбер шуткаларны аңлап бетерә алмыйм. Яңа нәрсә эшләргә. Әй, аптырамагыз, минем әтеңдә юк. Минемчә, синең әтеңдә юк. Тагын җаваплары бармы безнең? Юк. Минемчә юк. Әйдәгез, алкышлар, Айсина зур рәхмәт сезгә. Дәвам итәбез. Сәламсыз. Сәлам. Нәрсәгә әйтмәсе кирәк түгел иде. Сәлам, командалар. Аның исеме юк. Әйе, мин исемсез бүген. Сәмсез. Кадерле командалар, сезгә сорау. Һәр кич мин йокларга ятам, әмма дә ләкин йоклый алмыйм. Нишләргә? Ник бүтәсе проблемалар бүген килә икән? Ну, бүтән монда сорау юк бит инде. Проблемалар бүтән. Аты бүген дә йоклый алмасын. Көндә шул. Шәйткәндә достар бұл Артур, шулай Татар командада ойнады. Әйдә, сорауымны тагын да Артур. Так, бай. Һәр кич мин йокларга ятам, әмма йоклый алмыйм. Миңа нишләргә? Безнең заман кырдаш әсәм, ничек йоклап киткәндә син йокламан бар ия? Татар тим, әйдә. Һәр кич мин йокларга ятам, әмма дә ләкин йоклый алмыйм. Миңа нишләргә? Әмма мин һәр көн ураза тотам, әмма тота алмыйм. Миңа нишләргә? Әдемки, Әлмәт. Һәр кич йокларга ятам, әмма дә ләкин йоклый алмыйм. Миңа нишләргә? Вот хатының машинасының. Әйтмә. Дәшмә. Арша, Казанарда. Әйдә, сорау. Һәр кич мин йокларга ятам, әмма дә ләкин йоклый алмыйм. Миңа нишләргә? Конечно, йоклый алмыйсың. Сахарны бит сәгать 1-дә башларга кирәк. Ничек йоклыйсың инде? Йокласаң сахардан каласың бит. Менә шулай, әйдә. Һәр кич мин йокларга ятам, әмма дә ләкин йоклый алмыйм. Миңа нишләргә? Утырып кара. Киттем мин утырам. Рәхмәт, Татар тим, рәхмәт сиңа Артур. Дәвам итәбез. Исәнме? Исәнме. Хәерле кич, исемең ничек? Минем исемем Артур. Әйдә, Артур. Тагын бер Артур. Нишләп Рамазан аенда ураза тота алмыйлар? Запуйладыңмы? Тагын да забрап уйларга инде.
Bilmeymiş, ağır sıra olur ekan, yok ekan, hazır boramiz. Elmet, ayda davom etamiz. İşte Ramazan ayında urazat tuta olmayacak. Bilmeyim, benim onday problemalar yok. Sen o'zing murojaat qilasizmi? Yes. Ayda, aykaman. İşte Ramazan ayında urazat tuta olmayacak. Скоро Кубок Конфедерации вашего сука мечты вообще никак. Тем более на России. Так. Menimcha stop metrga bo'ladi. Rahmat Artur. Aytasiz davom etamiz. Bunda bir ko'p kishi yildi, so'rovlar. Siz film жирный Tamam. Фильм истем. Это. Но это не важно, это же разбивка. Жирный тамамаз. Kum samata, uyda qimirlarimiz. John Fremont, да его разминка, но там вообще не важно. Aykaman, hadi. Kum samata, uyda qimirlarimiz. Tamam qo'yilishdi burada. Yo'q. Жирный шаман bo'lish. Aytasiz. Tatartim, davom bir topshir. Jillar. Kum samata, uyda qimirlarimiz. Sığada ular oldundan tabırgaydı bu kız. Yani rahmat. Devam ederiz hayda. Allah şu ismini ayt. Dostlar, ышанасызмы, yo'qmi bittaga yetsak qizlarning kirsa? Benim shunday so'rov, siz hayitni nechik tutasiz? Hayit. Aykaman, aytadi davom etamiz. Ышанасызмы, yo'qmi yetsak qizlarning ikkisini kirsa, siz hayitni nechik tutasiz? Uroza tutuvchi! Sen murojaat qilasizmi? Yo'q, tutam. Mana shu. Buldu bu. Bor hayda. Qozon orqali, давай. Ышанасызмы, yo'qmi bittaga yetsak qizlarning ikkisini kirsa, siz hayitni nechik tutasiz? Hayran buna ko'rmasak endi hayf tutqancha qizlar tutarma kerak. Rahmat, qozon orqali davom etamiz. Isanmisiz? İstemsiz Borazmada. Benim ismim Deniz. Moskvada. Men Moskvadan. Mana meni shunday so'rov bo'lishi. Siz bizni yarim finalda tushirib qoldirdingiz. Menga hozir narsa ishlaydi. Bu Panayekhli komandasining aktyori, ham aktori Moskvadan. Ular yarim finalda tushib qoldi. Anglatan bütün kishilarga İnşallah. Hozir yoqalaymiz. Ayda. Qozon orqali so'rovimni ber. Mana siz bizni yarim finalda tushirib qoldirdingiz. Hozir menga ishlarga. Moskvadan beri zo'rlanib qaytdimmanlar. Yo'q, zo'rlamayman.
Siz de bizni yarim finaldan tushirib qoldirdingiz. Menga hozir ishlarga. Сидит московский, решай, братан, решай. So'alning javoblari bormi komandalar? Bor. Totar Team, neydi? Mana siz bizni yarim finalda tushirib qoldirdingiz. Menga hozir narsa ishlarga. Bunda baribir o'xshat filamaylar, so'ramayman. Bo'ldi. Yo'q, bor tag'in. Qozonarda edi. Mana siz bizni yarim finalda tushirib qoldirdingiz. Menga hozir narsa ishlarga. Belki günahları koptu. Roza tutup kara. Yarı rahmet. Yo'q, bor javob aytamiz. Almatlar shiladimki. Albatta siz de bizni yarim finalda tushirib qoldirdingiz. Menga hozir narsa ishlarga. Final o'rnini Moskva Team almashtiramiz. Voy ham aylagan shahar Almat. Rahmat seni so'rab turib, so'rovim uchun tak, bo'ldi boy. Juri a'zolaridan so'rov bo'ladimi? Bor. Ayvaz Sadirov, Ayvaz kelasizmi? Nima bo'ldi? Kelam juri. O'qishlar Ayvaz Sadirov. Ko'pdan tug'il rus blogerlarini davlat vakillari bilan yashirin baylanishi oshirlandi. Bizning tatar blogerlari kim bilan yashirin baylanishdi? Kim angladi? Men просто зритель. O'tir. Vaqt ketdimi? Yo'q, vaqtda qabatlazing хорошо. Rus blogerlari o'sha tatar blogerlari kim bilan baylanishdi? Bizda tatar blogerlari bormi? Demek Tatar Team, Tatar Malay'ın videosuna kirmeydi bugün. Haydi to'xtab turamiz. Tatar blogerlari kim bilan yashirin yoki narsa bilan yashirin baylanishdi? Ansam muhim tugul, galni bosh bilan baylanishda qilsinlar. Tatar blogerini alla kimlar подписываться etadi? Kimlar bilan baylanishdi ular? Do'stlarim, maturlarim bilan. Oshga javob bersa, oshga javob bera olmaydi. Kimlar bilan? Kimlar urazlik bilan deymi? Urazlik bilan ishtirok etdi. Tatar blogerlari kim bilan yashirin baylanishdi? Ayvaz. Sovyet taraftarları. Boshqalar aytdi, Gruziyani javob berdi. Yana Balqiyasi var aslında. So'rov berdi, oshqalar javob berdi deydi. Tatar blogerlari kim bilan yashirin baylanishdi? Yo'q, menda sizga podpisan, biz baylanishda turdikmi? Bu rahmat, Ayvaz, sizda mikrofon bor. Sizda mikrofon. Alkışlar dostlar, komandalarga alkışlar. Bravo, so'rov bergan kishilarga Ayvazga da rahmat qilgan. Razminka tamam, menimcha komandalarga alkışlar berib, sahna altına hazırlanan. Mümkün ederiz. Alkışlar bilan uzatamiz komandalarga. Uzun rahmat sizga. Hazırlanamiz. Üçüncü belge. Bundan video üçüncü belge. Jüri a'zolaridan borib, jüri a'zolari siz azirmi? Bu belgini belgilarga azirmi? Или azgina o'qib kerak? Yo'q, kerak değil. Yaraydi. Aytamiz, olaysa nima bilan aytib tushundim men komandalarning Almat davlat munisipal xizmat instituti Adimkidan indi ballar. 4 maksimal bal 5. 4 bir ishli ham 5 bir ishli ham 6 4li. Ondan so'ng bizning akamatga nima ballar? Akamat 5 Ondan so'ng Tatar Team 5 4 3 4li ham 4 5li. Ham endi Qozon orti Orsha. Qozon orti Orsha durustmi? 4
bir üçlü, bir beşli hem beş dörtlü. Rahmet, mana shunday bolalar olqishlar berib tursa juriyatchilarni bu belgiga yetdilar. Hozir biz ko'shamiz 3-belgiga men aytgandim, bu shunday zamoncha ism bizani qo'shdik. Video blog deb ataladi. Mana shulay. Shon quraydigiz boshli do'stlar, olqishlar ostidan qarshi olamiz birinchi komandani. Birinchi komanda bizning Adamki. Qarshi olamiz Adamki, Almat. Xayrli ish izlasiz. O'zimizning videoblog bilan biz populyar kinolarning to'rtlarcha treylerlarini taqdim etamiz. Ekranga e'tibor. Feride sotale. Yok satmayın. Sotinde zinharışın. Nasıl yaramı? Sotinde. Закон бойынша ярамы. Законопослушный гражданин. Feride sotinde. Satmayın dedi bir de. Zinharışın. Ne? Чудо-женщина. Eğer beni söylerseniz avluda yol salar. Varınızda da su kırdı. Zaklatlarını bir de. Ла-ла-ленд. Подготовьте так 5 месяцев. Если зал полная, значит, кому-то он нужен. Звездные войны. Yolda giden güneşin kızlarına başınız mı? Отряд самоубийц. Выживший. Стоит по всем объектам, где мы идем в состоянии маневра. И оно расширяется, но ежедневно каждый объект по объемам и по не только количеству людей считать надо, объем выполненных работ. Король говорит. Ходячие мертвецы. Türkiye'nin komandası. Rahmet. Şu arada partnerlarimiz, dizgine rahmet edip ötem dostlar, bizning partnerlarimiz dünyanın en zor akvaparklarının birisi Riviera. Ko'p turli ko'ngil ochish choralarini taqdim etadi. 50 attraksion, ekstrem tog'lar, keng spa zona, akvabar, surfing uchun unikal joylanma ham diving maktabi Rivierada lazzat dengizida yashaydi. Devam etamiz dostlar, kelasi komanda Akamat Agrar Universiteti. Akamat Koyan komandasi o'z video blogini taqdim etadi. Borazda salam, men Rolik Islom Muhammadning o'zimdan blogimni taqdim etaman. Misalsiz, Akamat Koyan komandasi Abshak turna mojarolar taqdim etadi. Ey İsa!
Bir, iki, üç. Талон у нас тяжело, что ли? Belki de bir bardak Koya buldun. Güneş şaşırıyor Allah'ım öyle. Berek bir şaştık. Sen koydaydın. Мен шешуде суған шешті. Senden çeşmeden koydasın bana. Ya, bir milyonluk sesleri nedir be? Bu korkadan koydu. Bu montaj olur. Rüya tümlerim cibide. Yeni sinişiysen montaj olur. Uyatsız, benim kırılan yerlerini düzeltip oturasın. Нәрсе? Sen көкелерін түрге ярамыш түрі. Сатылар mı? Так, hazır qaraymiz endi. Günlarimizning sheshida bo'lgan. O, Oyrat молодец bilan сразу ko'rib turib, ozda qayda sheshida bo'lgan. Молодец. O, Farida qizimdan qo'yib qol. Qaysi yoqlardan bu? Молодец qizim. Tak, muhtasib bor. Nishab sheshida bo'lmadi. Men shirlatdim. Shirlagan o. Ekamatlarning komandasida. Rahmat do'stlar. Ekamatlarning komandasi. İhtimaliniz uchun zo'r rahmat. Bugungi finalni tugal bir oydan so'ng siz YouTube'da ham kontakt sheetlarida qoray olasiz. Olga TV deb yozib qo'yasizda ham topib qoray olasiz. Do'stlar, davom etamiz. Kelasi komanda video blogi bilan Qozon Orsha shahri. Hurmatli do'stlar, o'zimizning video blogda biz To'qay personajlaridan video blogerlar yasadik. Shuni qarab o'ting. Salam, to'qayliqlari. Bugun men sizni chin patsan bo'lib aytaman. Agarda sizga oramda patsanlashgan bir yigit kelib, "С кем живешь?" deb so'rasa, "Проживаю с родителями. Живу с пацанами. С какой целью интересуешься?" Hozir bularning barasini praktikada tekshiramiz. Patsan keladi. Hozir men по-любому belgilashak. С кем живешь? Shin patsan birinchi bo'lib hujum etadigan, ya'ni ataka yasadi. Hey, botir. Qafasda yozuvchilardan birinchi sara Pinokio bilan Buratinoning ayolasi bilasizlar. Javob: yo'q, uning ayolasi ular ikkisida bugunga ovoz olishdi. Agarda bu chora sizga yoqadi ekan, like'larni qati etasiz. Shin patsan dislike qo'ymay, shu bilan shu yozamiz, hamma unutmaymiz. Har bir birovning o'z shumlari bo'ladi ish. Selam qadrli do'stlar, men sonasi ham bu blog go'zal zotlar uchun, ham eskila patsanlar uchun. Do'stlar, agarda siz shashingizda deriz kiyim keraksangiz, sizga bu shashirotda taraq kerak bo'ladi. Hamida ikkinchidan oltin taraq uchun oqsha kerak bo'ladi. Uchinchidan oltin taraqni urlar uchun sizga shu qo'shiqlar kerak bo'ladi. Oltin taraq to'shaq kerak endi. Hozir yozib подписчиклар bilan xalq kengashlari. Agarda siz shashingizning motor, yumshoq, ham yaltirab turuvchi
Sizge bir kukayı hem bir yumurta kerek olacak. Mine bu yigitnin şeşleri bilgirek naşa kurne. Eydegiz gittik. Sizning bilan men Yahud Yamakisi Bash. Hamma sizga o'zimning eng yaratgan sport rubrikasidan deyman. Agarda siz ishda, maktabda, o'quvda o'tirib qolgansiz ekan, men sizga bizning ko'nikmalarimni taqdim etaman. Ham birinchi ko'nikma bizning oyoqlar uchun. Oyoqlarni yoytirish uchun bir runda sikramiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. İkinci ko'nikma qo'llar uchun. Qo'llarni yoytiramiz. Ko'taramiz qo'llarni iskamida benim gibi büyük kerak ko'taramiz. Qo'llar, ko'ring qo'llarni. Ham shuning bilan shu mening akkauntga yozasiz. Tek rubrikani tushirgandim. Boshimni uyda olib qoldimmi? Qiziq. Shuning bilan shug'ullanish tamam. Yozasiz, ham unutmag'iz. Bosh qo'yadaman, aql kerak. Ham boshni tuttirib qul. Rahmat. Orşadan pazarlık koyun kalanmışlar. Rahmat qolganlarni kelasi video blogimni bizga ko'rsatadi. Tatar Team komandasi. Boshlaymiz. Qadrli do'stlar, bizning qodiy video blog tugar, bizning kichkinagina televideniya. Ekranlarga e'tibor. Men sizdan qo'llanasiz. Bu dekanat. Kajoratni siz bilasizmi narsa olib hay. Qarasa siz botol chalish narsa ekanini bilasizmi? Efirda hava tıraşı tapşırılı. Hem sizinle İşçilova Yıldız Buran kızı. Orşada -1 tavuk kişilerge iftarga oş kerekli. Şu vakitte Osnakay'da -15 divana. 18. lise okuşları pazarda okula kirgenler. Neden 0? Yollar 0. Bilim 0. Yaşar derecesi -1 yazmış. O'zingizni saqlag'iz do'stlar, nega foyda ko'rmaysiz? Paka. Bütün qadriye üstünde. Video blog belgesi tamam, şuna göre barımızda jüriye zararına barımız siz hazırmı bilgiler koyarlar. Çünkü bizden tamam bir belgeline kaldı, o da olsa yıldızlı müzikal iş gibi atalım olduğundan elbette siz bilgiler koyup çıkacak. İş maksimal bal dürtle, biz bilesiz elbette. Yarın gittik eylegiz video blog belgesi birinci bu bizden anlaşım jiberdiler Adamki Elmet. Dört, 3, bir işli kapallanları durdular. Rahmet, alkışlar. Yıkılıyor başladı bu belgesi. Elimiz uyanamız.
Ondan so'ng bizning Akamat chiqish yasadi, o'zining video blogini ko'rsatdi. Akamat dur ish bir ishni qolganlari turibdi shulay. Ondan so'ng Qozon orti Orsha baliq juriyatlarida maksimal ball qo'ydilar turibdi. Hamida tamomladi bizning Tatar Team Şulay maksimal ballar dürtleler koydular juriyatçıları. Rahmet komandalar suyunib, sikirip yürüyorlardı. Orada ballarını bildiler, ekşittiler. Hazırlı dostlar, sizden alkışlarınız olsundan biz kuşuyabız 4. beyge. Siz hazır mı? Eğer biraz uyanıp gidemiz, alkışlıyız. Bu bizden 4. beyge etken şeyinde yıldızlı öy işi gibi atılan Yıldızlı musikal öy işi. Demek her komandaga bu beygede nimedir yıldız buluşak. Kim ekanini biz biliriz, ko'ramiz, aydagiz boshlaymiz. Alkışlar olsun. Birinchi komanda Orsha shaharidan Qozon orti komandasi. Alkışlaymiz, qo'shamiz do'stlar. Eğer de senden tiyatr ilgişte başlanırken tuğlayı tırak, vaxtıda başlanar. Krem kızım. Meni kim deb ataylaradi? Hamdun apa, bilasing ishingni kim deb ataganman? Terminator debman. Endi shu Terminator deb. Ya bor, 23-kunga kirganda otpuskga gitdilar ular. Aha, rahmat. Keyin stop. Kelmanda. Tağım tünü bu kulet tergen şinasını. Yo'q endi Hamdun apa, men qanchamiz var? Hamdun apa, men unutganman. Bu bit sizga edi. Unutib yuborganman. Ketdim endi yana. Zapisal deysizmi? To'xta. Zapisal deysizmi? Sen menim malayimni обижать etgan tug'ilmi? Hamdun apa, unutaman. Bitta sizga ekanmiz. Unutib qoldim. Sen Allah'a şükür sen. Sen sabahda yaşlı bir oturup durasın. Benim nasıl var benimle? Benim hallerimdeki şeydi normalde. Sizin halleriniz işi. Benim hallerim şulaydı. Hadiye var beni. Hoppa girdiniz her bugün. Tuş aşkışına benim durumsa. Hoppa bugün son koyda beni. Vallahi soğuklarıma bakayım. Diğer sözlerine işiter, günler boyuna. Haydi yarar oturda. Senin özün hallerini çıksın. Yegidim kileli. Hamdun apa, benim hazır yegidim kile. Bir karışık kırtıp güneşinden siz indin. Bu yağız bulama anne. Nindi toy. Sen 3 yılgına yenimiz. 3 yıl? Bir kere bu bit oyununda vakit çekken. Hamdun apa ini. Bana yarar indi. Oynap tarafında girsin indi. Girsin. Menin nazbah. Amin Hamdun'a şapen.
sizdeki Terminator deb isim yapamı? Bile, Mihal keliştim. Kıram yemez yiyemem. Baka. Kaya burası, kaya burası. Kamera bağlı kamında. Orası sizge. Ben sayla. Hazır ramya gittim rahman. İyi bak. Kim buldu o? Kim bulsun İlnaz var? İlnaz var? O senin müderris Yusuf'i. O bir yazmış ya. Statik yazışı diyenden. Kamera bağlı. Onda tırında kıymaka sizin durumda boşa sözler yazmıyorum ben. Oy Allah! Daha ne sapını bir gel. Oy aşkım kıymane. Sistema boy bir yerden aklım ve tıklara girer. Ay Allah'ım! Karamanlığa beni, hey Allah'ım! Benim durumdan da bir söz de yok. Adam ne var mıydı yazanlar? Hayır. Sonra yamanlıklarımızda ne kadar gemcekle gemseli. Bunlar hepsini. Tabii ki bizden selamlar topşuruğu devam eder. Radyo başlarında Oğuzhan Şennagar'da Общежитиенен ilk umma, ilk bayı koy. Vakti yaşasın, Abdülhaman'a şabat kalabız. Benim turda siliyoruz. Abdülhaman sizden şuşa kubar bayramınız tuğan gününüzden şarkılardan katlıyız. İsa'nın sağlık hamine her vakit şunday muşni bulup kalınız hem üzerinizde yaratmışlarınızı kabul edip tırnağız. Ey ömrünün uzunları, verimiz girmek şun izgiri söyleda, ömrün içinde. Merhaba, ben bu çiçeklerin kabul edip alırız. Defter, uzun kılı, sağlık selametlik sizge. Hamdülillah, bugün sizin şınavda doğan gününüz mü son? Niye? Siz ışık bir ambulansınız ki mi? Gideyin de elbette. Olay bulaş. Bugün benim sizin bilen bir yatırgan günüm. Abdülhaman, aynen şu hırmatga bir biyim alayım ben bir görüşüm. Tehlikeli. Татарстанның һәм Башкортстанның халық артисты Хәмдүлә Тимерғалиева! Başarılar Kazan Altı Kuveyt komandası. Генераль партнерыбыз Хәзинә Тур. Сез ял итә беләсезме? Әйе, шәп. Хәзинә Турга мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башкортстанда, Россия ва дөнья киңлегендә Хәзинә Тур сезнең белән булыр. Хәзинәтур.рф сайтына кереп, турак мәгълүматны белергә мөмкинлек бар. Без дәвам итәбез. Сулар киләсе музыкаль, йолдызлы музыкаль ий эше һәм киләсе командам Казан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара байланышлар институты Татар тип КВН командасы. Каршы алабыз. Дуслар, үзебезнең музыкаль иешендә без сезгә Татарстанда булмаган бердән-бер шоу күрсәтергә булдык. Каршы алыгыз. Кичке Гөлия!
киіп қозылар. Яра бұл түгіншіміз. Кеттік. Шқыра сирек гіне, ұлда беттізден өлер. Рахмет қиып олысылар. Бүгін біздің топшыруға келерген ешлер еді, ләкин келмәділер. Хәмия Фәрхи, чөнки ойын әлдірмішті ұзымый. Фәнзәли Ахметов, ләкин ул астағы вертушкада қысылып қалды. Илназ Сафиоллин, ләкин біз трубканы алмадық. Алло, Илназ, шолтыра тұрмын, үндісі бора. Bizdə musiqali tənəfəs qızlar. Əydəgiz, monşığız. Şir astığından yolları bulmaz, şir astığından yolları yok, şir astığından yolları bulmaz. Metro var bir divana. Kiyik kızlar, şərt kızlar. Devam edəmiz. Bizdə bugün Surguna, Poleskar Kamal, artistə Bənir Jihanşa qarşı alınır. İstəmirsiniz Bəni Sabır? İstəmirsiniz. Әллә сезгә хуҗан дип эндәшикме? Bugün 20'de 15'te. Әнигә 20-дә 15-тә. 20'de 15'te iftar. Ağız açma işlese kendiminde şırga bular. Beni Sabır, siz hayvanlar yaratасыз, шулаймы? Koymadınız. Ekranda ehti var. Менә соңгы фотосурәт миңа бик ошый ишәк белән. Әйтегез әле, Фәнис абый, сезнең кушаматыгыз шәрәк түгелме? Ярыймы сезнең песиегез булсам? 20'de 15'ten son kilesen idi jaguarın bulurga mümkünsün. Қолшат бітірдіңіз енді Фәнис абый. Сіздерден бітті енді. Рахмет Фәнис абый. Сіз менә реаль тормышта ишәкләр белән еш аралашасызмы? 20'de 15'te haklı birisi bilen ondan son pisiye bilen ağılıp çıkman. Kızlar, tutqarınız sizning şirin. Tuğan oğlum uğraman, qabat uğradım. Oğlumda bir uğram şu, başqaсын tapa almadım. Kızlar, bravo. Topşuğu oxuruna qədər Fənis abi bunlar da şıqlar bayramış olurlar. Fənis abi, mənə sizə şunday hodi so'rov bereyim әлі. Siz so'rovlarga, hətta hodi so'rovlarga bik emotsional javob berasiz. Nişler, min sizin bilen bir dinat yaşadıram. Hayır, benim bilan tıymaq söyləyəsiz. Amma video zapisdə video üzükdən qarab o'tgani. Если я сейчас сижу, то мне что нет, я могу я на комедиялар не пишу. Странно. Ряд театрда ishga kelgan vaqtda xayollaringizni turmushga oshirib o'tirishni so'raysiz turganingiz.
işlerin Borat'ına silep gidesim kile. Jiktirip Borat kazanla, tuptura gittim karab, şaptıra atlarını koşur, sokkala da takkala. İşte şok. To'xtag'i sen qarshi tenis olay. Haqiqatan shu she'rlarni ekrandagi intonatsiyalar bilan qizg'arib. Kişinin yanlarına bölüm balakayım. Şatlık bilen nurlar şişip ayrıldı. İskele güneşinden yaprak. Yaprağı ağaçlar kaldırayım. Bir zaman içmasam şidem olsun harışın. Ah bu nindi yolum, ömrümde bir tapkar. Ya, Kur'an, ya, hoş, ya, Amerika şehir, ya. Biz bu sahnede 4. sezonunda ayağına basıp durarız. Siz ortağınızda alabinde 4. yıl şu sahnede oturasınız. Zinhar için şu finalda Tatar Dinkovayan komandası Jinx'in gibi rakayların şılakız. Şılakız. Ha Tatar Din komandası. Devam ediyoruz dostlar. Kilesi komanda hazırlarına stoykalarını alıp koyuyoruz bizim karışın. Tatar Tim stoykalarını. Şu arada benim partnerlarla, tek şeyde rahmet okuyayım. Bizim partnerimiz Şın Tatarlar için Abao Yeşler brand giyimi. Abao brand dizaynerları milli Tatar brandlerin Somança Yeşler giyimi bilen birleştirir. Abao üzerimizdeki yakışırak. Bunday giyinişler tam kalman çünkü brand made in Tatarstan. Şulay dostlar, bizim məlumatçı partnerlarımız intertat.ru, Tatarinform, Matbuat.ru, Vыбирай jurnalı hem Millennium Radyosu barlıq partnerlara alkışlar, dostlar, güçlüydürüp zürürler. Kilesi komanda əzir bu ay, əzir mi? Əzir. Hediniz qarşı olamız dostlar, dağın bir yıldızlı müzikal işi Ədirxi, Əlmət.
Koya! İmanda. Ben? Oy, senin bu kıyafetine koman iyeleşi bitip bulmay. Yarar, ben seni var bir yaradan. Men özümde bulgan barlık aybirini sana verirge ezirmin. Menga senin buruşların kerak mi? Benim seyahat edesim kele. Eyde, gittik. Bir tavlik uzlaş. Oradan, hele 5 kilometre öptük be. Ufa! Yarar. Ay sen ben gittim. İkinci görünüş şu Doğabeşçi Sarayı'nda. Koydalektim min. Ne diyeceksin bu? Sen yok tutasın. Sivacıkka. Tanışmayın. Biz baştaki şeydik. Hazır biz sinirlengen ayberler. Sen kim? Men председатель başta. O kadar idim başka. Tekke o kadar komanda siparattır men şuna. Bataş. Sen kim? Min самогонный аппарат. Ничего. İstirgidip unuttum. Astagfirullah. Babayның самогодын бітен ішмейм. Sen şampan? Bu zor ham korkunç şeker. Nәк senin şekiller. Ben gördünüz. Otur bugünkü aş nәк senin işin. Menden sina beliş tavuk göbediye. Şeşek koymakla pişmiş maksimağına bugün diye. Oğlum, matır şırdaysa stavın yermesiz mi? Menden sina beliş tavuk göbediye. Şeşek koymakla pişmiş maksimağına bugün diye. Matır şırdaysız. Stavın yermesiz mi? Ciddi dersiz. Bu uyandı. Kim uyandı? Şu doğru işe. Kaçınız uyandı beni? Ayağım sabaka! Hakan indiye git. İndi yigit bulmuşsun, indi yigit buluy. Juda işe. Sen benim yigitimni görmedin. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Sen derste, sen bir morşa tügün. Bu yigit yanında pregatif boğuşmayın da bütün üstünde kullanır ahiret. Nerse? Qayda baramiz? Restoran, kafe, kino. Stop. Mena başta hazırlandırı kerak. Mana, давай, konça. Yetişmeyin. Tamam. Es buldum. Давай. Derse gitti mi? Ben sana bir şey bileyim bana. Mazurum, size bir yerge çakırma bulama. Bula. Koş! Niye? Hazır başlama! Nerse başlana? Bu ne bu başlama?
Ишан түгел бит. Сіздің білем өзімнің башы қатып өттейді мұнда. Чудовище! Мен сені өлтірем! Мен чудовище түгіл, мен Аждамар кетіп тұр! Чудовище! Мен сені өлтірем! Слушай, сыналарда бір қашында чудовище болмады. Хат болмай шықты. Сыналарда ғұмыр өмірге халықтың яратқан жешесі болды. Мен вообще біраз өзі супергерой. Супергерой? Біз Тұтыр эстрадасында бардық, екі кері супергерой бар. Аның бірісі Мөнер Ақбаев, Человек-паук. Екіншісі мен халық. Халық. Неге халық? Потому что халық артист понял. Так что давай, Халиварецкий закрой. И пока, если хочешь остаться живым, уезжай отсюда. Понял? Давай. Не, кирген, давай. 3-4 olmasa konser koymayı şapırdım. Oturalım çıkmışlar. Давай. Zırhlarınızı mutlakalak durma. Çalışımızın yapılan bitti büyük şarkısının yazışının sözlerinize geçtiğiniz bile birlikte bir atlatıp kalmaya yapılasın. Hatun kızının yüreğine bir kaşında oynamamız. Çünkü yol bir ömüne. Kukretlerle oynamamız. Alan ikimiz. Mahsus sizin için daha kadar elbette elbette kıyımlarınızı. Tebrik, tebrik. Біздің генерал мәгълүмати партнер Татар радиосы. Яхшы кайф бізден башлана. Һәр әйттәгне уян Татар 7:00 агентлары белән башлап җибәр. Бүрләр белән бию тапшыруында шаяру атлантларының пран кысталыгын тыңла. Гөлназ Сәфәрова белән халык мәхәббәтен яулаган хитларны музыкаль каймак хитларына ишет. Бу һәм тагын күп кенә кызыклы тапшырулар Татар радиосында 105 FM Татар радиосы алкышлар дуслар. Көчләндереп һәм инде Йолдызлы музыкаль иешү һәм барлык бүтән уенны тәмамлый. Киләсе команда каршы алабыз. Әкәмәт КВН командасы. Әйді достар, көз алдыңызға келтіріңіз. Жай, жылы кеш, екі ақшашты современный қызлар машинада жүреді.
Сесene, bizi kimdir tutattın? Bizni teki belge maşina tutattı. Ужас. Oho, gitmek belgen biz. Kara bir şamamız vadidili kaman çıkmay. Ona bir versin olsa bizi türbege oturtalım. Benim oturasım gelmeyin. Ramzi yumuşka korkma. Min bütün ayberli uz istima Allah. Şuna. Aye, biz bir dostlar. Hara, kvartiranla uz istima Allah. Maşinamı Allah. Armiyadan qaytqach Ruzilinegre uz istima Allah. Otur, tanışıqına, dirmende. Rahmet Zaya. Kiysa. Hazır politsiya bizni olib ketashi. Eyda qo'shamiz. Eyda men olasan, ayma. Ne, uran bag'rasan. Amin Imron. Aybatlab ko'rsatdi qo'yman. Aybatlab ko'rsatamiz. Ülem, kimlerle bir maşinanı? Sizler de gizli. Etti bir devletle ko'rsatding. Aybatlab ko'rsatamiz, qo'shilganmi? Sen izüler что ли? Kimlerle bir maşinanı değil? Sen uzak berildi. Nişik verdin bir maşina parkovkada bile parik maskeri bile çıkıp baran bil. Yok sen kayıplı. To'xtali. Bu Фердовси мой. Привет, красавчик. Nişisin sen? Bu an gelip çıktınız siz. Biz kelib chiqmadik. Bizni Xudoy ishlashtirdi. Narsa siliksin. Sen beni de anlamaysan. Hozir biz mamlakatimiz gastitsa, anda şampanskiy, gamshin, shokoladlar, hamda boshqalar ayda sanduq, uttasini turibdi. Singdira olmayapsan menish. Nega bazı ülkesi benim işimle? Onun şartını bütün yaşlar yarattı. Gaza! Birliğe! Nişin? Sintigi senalik seçken pensioner gibi sikirip jiyirsin. Ama ne aşağıda bir mesele gördüm de sırası hoşluk tuzu beni Yumuşka, dilanımında. Onun bir tatlı var. O ilergen, ona tutunurha da daşı yaramıyor. Sen. Tatar kızım. İyi. Gel benim yakınlarım, mındarak gel. Uğrasa vakti var, domuzlar yan tatarga yaramıyor. Нәрсе? Мен вообще-то Мисс Аграр университет 2017-де. Мені ең матур деп сайладылар. Комбайнlar arasında işte. Ama Gayı. Gayı da benim şimdi. Так, Серхан Светликов, авария! Сіз, мен мына шамына шығарып жүрейін. Мен не, Эй, Лапсы! Мында машина занята! Қызы, отырып жүрсең, қайтып 15 минутқа отырып тұр ма? Вообще қызы түгіл. Мен бағана? Мен бауы. Юмраны дүпе! Шахан, что ли? Mene şu sürdemler benim maşinamda verdi. Ben sizni tanıdım, sizga ne? İsmingizni tanıdım. Men tanılgan artist. Firsan Murtasin. Yok indi. Филюш Кахиров. Yok indi. Uzunlar bekler. Fidan Gafarov. Yok indi. Adamlar da bekler. Да ладно. Филипп Киркоров. Yok indi. Ele kabul edemez. Fa. Hatırla fa. Фани? Ну что это фильм? Ulan, evet. Mina sırası bir протокol yazıldı.
Oho, nişletip durasın alarına. Мен машинамны 5 түрлі страховайттым. Oho, nişesi? Bütün sizden de akşa alıp durasın mı? Әй, іс қапсық. Koyan maşına geldi o. Мен деймін, Миша. Повезло. Аране, мен сені, конечно, танымадым. Но менің қатын сені білерге әткен. Давай видеоға чек әлі. Міне былай бір. Неге? Ну, мен просто телефонда бумеранг ішләмей, былай прикольно. Рахмат. Удачи. Пока. Естественно, sizin şimdi radyodan Elvin Gülleş şırlı. Ne de Elvin Gülleş? Elvin Grey. Elvin Grey? Da. İşinde Elvin Grey olsun de. Onu bir gözümden pek çok kızlar yürüyor. Oy Lüzgü, yaptı İstrada yigitinden Grey yok sabıtırdılar. To'xtanglar. Bu bit o'zida onun bilan duet etib yig'laydi. Sen тоже получается Grey. Sen asla sileysin. Benim bitten gülesiz, başarılı verdiniz. Nişesiz? Oy, senin de burada kasetlerin küp. Ne de kaset? Вот, авария, вот bunda süper oldu. Paribakski'de aldım. Вот. Koyuşun iletmegen idi. 5 yıl su. И вообще, машина bu металл. Главное, сәламәтлек. Xuday bergan tozalıq. Главное, tozalıq. Sen doğumda Xudaydan tozalıq sırağımısın mı? Жітті, едекс талашмын. Шулай келіп шыққан екен. Демек, шулай жазылған. Біз енді мына yıllar өткеш, yılmayып, еске түсіріп жүрміз. Ең мұхимі, достар болып қалайық. Едекс әлі историкке бір фотоға түсейік. Едекс бұл кісілер. Aldım. Tuktar endiga aldın. Yok, altta kegelen gibi dişer, ortadan dişer gibi. Benim sigarem, elektr sekele, şeşek reyle, vapur zafuçes, şuşu sesek bile. Gadi güne düge, bazı dünyalar, dönmüşmen gün, ağırlıklar, şuşu kıvayında, dünya ındıla, bedim kaygılarının ödeması. Şişöcü tersi, bile, бездің еларымыз Яратқан ұят ойларымыз Рәхмәтік баш ием Сізге тұрмаш ашыры Шушы салар тұғып тұрымыз Ядымыз
ikki gina ish qoldi. Bizning juri a'zolariga so'z beramiz. Undan so'ng ular belgilar qo'yib, chempionni e'lon etadilar. Ketdikmi? Kim boshlaydi? Ramil Abdiyev, Haydar Ramil. Olqishlar bilan boshlaymiz. Ramil Abdiyev. Barımızda da istemezsiz Qozon, unda bарлық shaharlar, bарлық Qozog'iston jiyilgan, istemezsiz Bek Rahmat kelganingiz uchun negizini qishloq komandalari bizning mощный final bo'ldi bu. Digrek mощный final bo'ldi. Ну, bugun mana bilasizmi, biz hali belgilarni qo'ymadik. Hamda natijani bilmaymiz. Ertasi kuni birebir buni akamat yigitlar buni afarin shulay qilib har beygida salamlar rasmiy video korpus yulduzli uy ishi har beygida shunday uровень ko'rsatdilar. Bek rahmat sizga yigitlar, qishloq. Lekin albatta Orshada Tatartimda ortdan qolmadilar. Уровень, daraja, talab, Bek rahmat sizga. Bek rahmat. Bek istadim ketdim bugungi o'yindan. Bek rahmat sizga. Davom etamiz. Rahmat Ramil, davom etaylik. Sabiulin. Biz olqishlar qilishimiz kerak. Do'stlar, mana ko'ramizlar sahnaga, mana 4 bizning KVN komandasi nindi motor show ko'rsatdilar bugun. Shulaymi? Tag'in bir to'p olqishlar olaylik. Iskitkish shart final o'yini. Iskitkish. Barliq komandalarga afarin deb aytasim kerak. Ham afarin so'zining har harfi bosh harfda. Yoktaşlar, elmatlar, rasmin kanalına vazifa işlemi. Mana shu ülke bo'yicha ishlaymiz. Barchasiga rahmat. Iskitkish motor kuchli final. Yozning so'nggi kuni bilan Jeydim Alloh yursa yamli oylarning boshlanuvi bilan. Rahmat sizga ham. Rahmat. Rahmat deymiz. Zaynabimiz Nazimov Komil. Hurmatli do'stlar. Shunda ilk motor final har kishi, har qatnashuvchi o'zini aqlida bir talab afarin olay qilgan yo'q yana bu hamda endi o'zimdan narsa aytasizda jinguvchi komandaga mana u hozir odam играли jinguvchi komandaga putevka bo'lishadi foyda ekani Qamashqa. Qanday aytasiz? Qozog'iston bo'yicha Yo'q. yo'q. Oh. Mariel. Davom etamiz. Tabris Yarullin. Tabris. Rahmat. Men traditsion mana shu bayramda shu ligani olib boruvchi komandaga Ramil, Ruslan, redaktorlar ham bu butun ishni uyushtirib borgan komandaga rahmat aytasim keladi. Yigitlar, afarin, ikkinchi yil siz buni Sen ikkinchi yil buni ayman, siz uzoqroq 4 yil deydi. 4 yil birga. 4 yil mana olg'a surib jigib bordingiz, ham shunaqla Qozonda uyoqdingiz, ham o'z o'rningizni topdingiz. Allar hali to'xtab jiyinmay olg'ada bor ayollarda o'zdirib festivalni zo'r etib o'zdirib KVNni Tatar KVN tog'ida yangi darajaga ko'targa tilaylar. Shunga ko'ra biz tomoshachi, jurilar bizning bo'lish holatning komandasidan yordam etilgan Tatar KVN o'ssin, Tatar tilida yashasin. Nashqada. Nariday ko'pini Tashtavanova, Tatar KVNning amisi. Şu kadar mağdur, şu kadar высший уровень. Мне bizim играет 22 yıl. Молодцы, так далее. Sizge zor rahmet. Batı şimdi beri yazamamış. Ramil, şu redaktör var. Rukovodитель.
не ошиблась, что вам передал ваша Ничек gibi ettim. Rinat Deletmet film Tatarmalay nичек sana көбірек Mayda, yozulsunlar. Tatarmalay! Ben biliyor yok Tatarmalay edi. Birinchidan endi Ralinga deb hurmat etasizmi kerak. Men sezonning boshidan beri deyman. Bosh taraf o'zimda tanqidladim. Bugun reально super bo'ldi. Men javob berdim bugun aytman. Bekzor rahmat sizga. Hozir komandadan aytmasam kerak. Tatar team, salamlaringiz прям высший уровень. Каждая шутка мен күләм. Разминка тырышлыгы керек. Базан арты, әкияти блок. Просто идеально. Молодцы. Инде әкемет әкемет Bekzor rahmat sizga. Rahmat шақырған үшін. Супер. Ну, шулай тіледіңдер. Амасын, базан артының үйді, лайка кәте-кәте егіземін, лайка кәте-кәте егіз. Рахмет. Tatarmalay'ın яңа фишкасы. Қазір лайка кәте-кәте жасарыз. Хаминде Айваз Садыров. Айваз. Tatar kıvın üstün biraz kazaklardan da kurduk sezon boyu eğitim geldik biz yine. Bugün ele bu üstün yönetimlerle bir şeyleri arttırıp da şivetler mi? Hazırda pikant temalardaydı. Ona sonra doktorlar Mansur Ağabey'in kazandığı kiloyundan başladılar idi. Her bir komanda diğerlik eli temanın nişikte olsa maturu itibaren havalı olsa ödü. İlk bakayım şavak için aslında. Lakin her bir şayarım onda tenkit yok. Şunu da matur hem temliye amrada. Kay bir sözler oynanışlar, kay bir kalamborlar da bir kurumda oldu. Lakin onlardan eli temanı şulay yok. Şava bilen kullansanız diye bir eşkilerine fikir bilmeşlerine veresin diye. Sözler ışığında bu barlı kolegalarıma min kuşulap, eli bütten tügül şulay Paramin Aktiyevi'nin şakırı boyunca Resey'nin Resey kıvaylarından birinci ikisine vargan edim. Hem maldarı uyuma şaklattım, birazdan hərlənlikdə oturgan edim. Əzrəklə şalaştırıp, özümüzdə uyum deyim. Bayşanlar şuşlu dereceye getiririz iken, bayşanlarımızda şulay təqminiyə başlamız iken. Lakin belə bunu görəm, işindən da bu finala bir taraf hər bir komanda əzrələnən, yıldızların da ilk davamlıların, onların bizim şaklatlara atırganlara çıgansız. Hem əli bu uyumda, əlbəttə ki, girgen tamaşaçılar da işinin kim ikenligini anlıyorlar, sizlerdir bunda hatta jüriler bunda her bir halatlık, her bir ilgen bırakmak, burada fikir bulur hem ilk güçlüsü bunların şekil bu oyunda. Şurada söz var, Tatarlarda değil mi? Ekemet oldu bu diye. Elektrikten olmalarımızı şuna da bazı kamanlarla bu söylesin diye. Kaman ismi öğrenildi bu şuna da ekemet oldu. Bir sonraki her bir ismi. Rahmet, Sinan Ayvaz, Sayda bizim dostlar hazır. Bazarda kuşayız demek. Neresi? Tamam. Söz Rami. Sırtdaki Feride Kupov'una edes çağıramız. Eydegіз. Feride Kupov'una. Kışlar. Tattan alır, röveşte hazır. Kudayla, ballar var getirdi. İyi, Kupov'u benden hazır. No, вручение. Eydegіз, ballarla kuşayız. Demek bizning muzikal, yıldızlı muzikal uyuşunda birinchi bo'lib sahnaga chiqdilar. Qozon orti, Orsha maksimal ball oldi. Sizga tushirib. Barcha juriyatlarga maksimal ball qo'ydilar, oldilar. Rahmat. Ondan so'ng bizning ikkinchi bo'lib sahnaga chiqdilar Tatar Team komandasi. Şulay maksimal ballar oldular. Rahmat. Ondan so'ng bizning Adam Hikmet komandasi chiqish yasadi. Maksimal ballar oldular. Hamida tamomladi Ekemet. Şulay oldular. Bizning ota qizlar shunday hazırlar. Shularga men Feride Kupovni chaqiraman sahnaga. Endi olqishlar ostidan çempiyonni bildirish. Kışlar bilan Feride opa 20 yıl ellik Tatar kıvayında uzak çıkardı. 22 yıl ellik. 22 yıl ellik. Haminde bilen Tatar kıvayında en iyisi bizim simbolu. Kışlar Feride opa.
спонсорларга рәхмәт әйтеп китәм. Безнең генераль партнерыбыз Хәзинә Тур. Әйтергә кирәк, бүген җиңгән командага бүләк, путевка, кайда без әле белмибез, соңрак әйтерләр безгә. Сез юл үтә беләсезме? Әйе, Хәзинә Турга мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башкортстанда, Россия ва дөнья киңлегендә Хәзинә Тур сезнең белән булыр. Хәзинә Тур.рф сайтында тулырак мәгълүмат. Шулай ук безнең партнерыбыз шөт татарлар өчен Абау яшьләр бренд киеме. Абау бренд дизайнерлары милли татар брендларын заманча яшьләр киеме белән берләштерә. Абау үзебезнеке яхшырак. Монда киенүчеләр дан калган чөнки бренд made in Татарстан. Ярый, көтәбез. Шулай ук безнең генераль партнерыбыз Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана. Һәр иртәкне уян татары 7:00 ареналары белән башлап җибәр. Бүрләр белән бию тапшыруында шаяру атлантларының бранд осталыгын тыңлар. Гөлназ Сафарова белән халык мәхәббәтен яулаган кызларны музыкаль каймак парадында ишет. Бу һәм тагын күп кенә кызыклы тапшырулар Татар радиосында. 105 FM Татар радиосы. Әмма алышлар Dünyanın en zor akvaparklarının birisi Riviera күп төрле күңел ачу чараларын тәкъдим итә. 50 аттракцион, экстрим таулар, киң спа-зона, аквапарк, серфинг өчен уникаль җайланма һәм дайвинг мәктәбе. Ривьерада ләззәт нигезендә шун алышларыбызда. Сер түгел күрдегез результатларны мин алып чыктылар. Укыйм достар. Киттек, уртак баллар, 4 бәйге өчен. 4-нче урын 18,2 балл белән Әдемхи Әлмәт яулый. Алкышлар. Üçüncü urun. Arşa Bazan ardı. Dostlar, isinizge düşüren 3-4 urun yollanan komandalar, debütantlar, sezonun debütantları, onlar finalda çıktı. Doğum bir toplanıp 60'lar veriyorlar. Bazan ardı. Bugün de elbette abarımızda aldığımız İkinci urun, kim olan mıydı? İkinci urun yolladı. 19,4 bal, ikinci urun. Dadar Team. Dostlar, 19,6 bal. İki ballarla anlaşıldılar. Çempiyon Egemen. Dostlar, yine bir sözünü yapıldı. Bunun bilen bizden finalımız devam ediyor. Bunun bilen bizden finalımız devam. Geldiğiniz için zor rahmet dostlar. Kilesi sezonda görüşürüz. Güz günü Tatarlar, Tatar kuvvetine yürüyüz. Birliğe birleşip yaşarken nasıl olsun. Sağ olun. Bir sekund. To'xtamiz, Bulak qoldi. O, Bulak. Jig'ushi komandani Boshqirdistonga, Ural tog'larida 5 kunlik sayohatga chaqiramiz hamda butun Seras qolib-o'tishini Rashid Qasmatov. Rahmat, Xazina Turga. Dostlar, sog' bo'linglar. Rahmat sizga tog'im kiyingiz. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат.
Татар информ мәгълүмат агентлыгы.